таърих илми мафкурасоз аст ва мафкураи миллӣ месозад. дуруд бинандагони азиз, силсила барномаи гулчин аз таърихи тоҷиконро аз маркази вилояти суғд шаҳри хуҷанд манзури шумо менамоем. имрӯз дар барнома устоди донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров номзади илмҳои таърих доцент Шавкат Шарифовро даъват намудем. хушомадед устод ба барнома. чун дар барномаи қабл мо бо иштирок ва андешарониву баррасии муҳаққиқон ва олимони риштаи фанҳои таърих атрофи рушди фарҳанг, таърих, санъат, ҳунар, адабиёт дар қарнҳои 11-13 мавриди муҳокимаву суҳбат мусоҳиба қарор дода будем ва имрӯз алон омадем дар ростои яке аз саҳфаҳо ва рӯйдодҳои пурриқатоварини ниёгони мо дар аҳди ҳуҷуми муғулҳо ки рост мегирад ба асри 13. бисёр як давраи ҳассос, даврае ки тамоми дороиҳо, тамоми анамон музаффариятҳо зери пои аҷнабиён монда буданд ва ҳама он шоҳкориҳо барабас рафтанд. хулоса мавзӯи мо истилои муғул, таърихи халқи тоҷик дар аҳди давлатдории Чингизхон. аз нигоҳи шумо нахуст мехоҳам бифаҳмам ки инъикоси таҷовузи Чингизхон дар шоҳасари тоҷикони Бобоҷон Ғафуров чӣ гуна зикр гардидааст? вақте ки сухан дар бораи тоҷикон меравад, пеш аз шарҳу тавсифи он саволе ки шумо гузоштед, ман як чизро таъкид карданиам ки шоҳкитоби аллома Бобоҷон Ғафуров штавре ки пешвои маъзами миллат мегӯянд, ин шиносномаи миллати мо аст ва дар ин китоб тамоми марҳилаҳои таърихи гузаштаи миллати мо аз замонҳои қадим дар нашри соли 1972 ки дар Москав чоп шуда буд то нимаи аввали асри 18 ва баъди он ки бо ин китоб иловаҳо ворид карда шуд, дар душанбе дар ду китоб нашр шуд. ҳудуди хронологии ин китоб то соли 1917 расонида шудааст. яъне чӣ тавре ки ман ишора кардам, дар ин асар аллома Бобоҷон Ғафуров тамоми давраҳои муҳимтарин сарнавишт, воқео, ҳодисаҳое ки миллати мо аз сар гузарондааст, бо афтодану хистанҳо, шикастану сохтанҳо, сӯхтанҳо, он таҷовузе ки ба сари миллати мо омад ва иҳёи таърихи мо аз нав ба по хистан, иҳё кардан, дар ҳамин китоб хеле ба таври мӯъҷаз бо далелҳои раднашаванда дар асоси маълумоти сарчашмаҳои хаттӣ, бозёфтҳои илми бостоншиносӣ инъикос шудааст. бояд гуфт ки дар китоби тоҷикон тамоми дастовардҳои илми таърихнигорӣ, ховаршиносӣ солҳои 70 асри 20 инъикос шудааст. ва мин баъд албатта Бобоҷон Ғафуров маълумотҳои навтарин, бозёфтҳои навтаринро ҳам дар ин китоб ман истифода бурданд. акнун мо агар ба давраи ана ҳамин истилоҳи осиёи миёна ё тоҷикон дар ҳайати давлати Чингизён сухан ронем, бояд гуфт ки боби 4 китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров маҳз ба ҳамин давра бахшида шудааст ва ин боб халқи тоҷик дар давлати Чингизён ном дорад ва дар он ҷо ана ҳамин тамоми сабабҳо, омилҳои ангезаҳои ҳуҷуми Чингиз ба осиёи миёна, забти сарзамини осиёи миёна ва ҳам моваронахр ва Хӯросон аз ҷониби муғулҳо, оқибатҳои даҳшатангези ин истилоҳ ва умуман баҳо додан ба ҳамин ҳодиса ва чеҳраи Чингизро ҳамчун як чеҳраи хунрези таърих дар асоси сарчашмаҳои таърихи ҷуғрофии ҳамон давра ва маълумотҳои албатта тадқиқотҳои олимон Бобоҷон Ғафуров хеле мӯъҷаз инъикос карданд. агар мо ба таърихи ҳамин давраи осиёи миёна рӯй орем, бояд гуфт ки дар оғози асри 13 дар ҳудуди осиёи миёна як давлати хеле бузург бо номи давлати Хоразмшоҳиён
یا در تاریخ با نام سلاله انوشتیگینیان هم معلوم است. همین دولت تأسیس می‌یابد. بعد از من یک پراکندگی سیاسی معین تمامی ولایت‌های ماوراءالنهر و خراسان در هیئت دولتی خوارزمشاهیان متحد می‌شود که به حدود این دولت تمامی سرزمین‌های امروزی آسیای میانه، افغانستان امروزه و قسمتی خیلی بزرگی ایران داخل می‌شد. گرچند که این دولت ظاهراً یک دولتی خیلی بزرگ باشد هم از لحاظ مساحت، لیکن عملاً این دولت از جهت اداره کنی خیلی ضعیف بود، چون که همون حاکمان بسیار ولایت ها، سرزمین ها ظاهراً به حکومت مرکزی اطاعت میکردند، لیکن عملاً آنها خود را مستقل حساب میکردند. پدیده های مرکز گریزی و مرکز اطاعت نکردن مشاهده میشد و البته در داخل خودی دربار خوارزمشاهیان هم من یک چی گوییم کشمکشی های درباری برای قدرت، برای سلطنت صورت میگیرید. در این مورد ما باید نقشی خیلی منفی مادر محمد خوارزمشاه ترکان خاتون را باید یادرس کنیم. ترکان خاتون که اصلا خودش از قبیله قیپشاق ها بود و قیپشاق ها یکی از قبیله های خیلی با نفوذ بودند. سرکرده های حربی آن در دولت خوارزمشاهیان مقامی خیلی بزرگ را در دست داشتند. بنابراین همین ترکان خاتون بسیار وقت به امر و فرمان های پسرش اطاعت نمی کرد. یعنی عملا در داخل دولت در دربار دو حاکمیتی وجود داشت. بعضی فرمان ها را محمد خوارزمشاه گوییم میبرآورد و تصویب میرساند و در حالت های میشد که این فرمان های محمد خوارزمشاه را مادرش ترکان خاتون بیکار کرده فرمان های خود را میبرآورد و در بسیار حالت ها به منصب های کلان و با نفوذ دولتی از حساب هم قبیله های خود از حساب قیپشاق مردم قیپشاق تعیین میکرد که این البته برای متمرکز بودن دولت اداره کنی یگانه تاثیر منفی میرساند. عملا این دولت از لحاظ اقتدار اقتصادی، سیاسی، حربی گوییم به همین ضربه چنگیزخان مقاومت کرده نتوانید. دسیسه های درباری برای قدرت بودند که همین باعث ضعیف گشتن دولت خوارزمشاهیان گردید. استاد چنگیزخان این را میدونست، این ضعیفیت، این مرکزگریزی، این تختازی داخل را؟ البته در اولهای عصر 13 در جامعه مغول یک تحولاتی به وجود می آید. مغول ها در این مرحله ساختی جامعه ابتدایی را پس سر کرده به جامعه فیودالی می گذارند. اصلا گفتن در کار که مغول ها به دو طایفه بزرگ تقسیم می شدند. آنها را در سرچشمه ها اصلا با نام تاتارهای سفید و تاتارهای سیاه نامبر می کنند. تاتارهای سیاه این همان مغول هایی که در حدود امروزی مغولستان بیشتر جایگیر بودند زندگی میکردند و آنها حیات کشمنچگی را اثر میگذراندند. البته در اونها یک اقتصادیات یگانه، علم، فرهنگ به سطح خیلی ضعیف انکشاف یافته بود. بنابر آنها را در سرچشمه ها هم همچون یک تاتارهای گوییم از تمدن عقب مانده تاتارهای سیاه میگویند. تاتارهای سفید این مغول هایی که بیشتر در سرزمین های همجوار چین زندگی میکردند و آنها با تاثیر تمدن مردم چین کمی از تاتارهای سیاه ترقی کرده بودند. لیکن با وجود این مردم مغول در اصل این مردم کوچی بودند، مردم اساساً با چارواداری مشغول بودند. در همین دوره چنگیزخان که پدر او هم یکی از گوییم پیشوایان حربی قبیله مغول ها بود، پسر او هم همین چنگیزخان، نام اصلی او تیموچین است. تیموچین، لیکن من بعد وقتی که وی کشورهای زیادی را ضبط کرده میگیرد به او لقب چنگیزخان، یعنی یک دریای بزرگ
یا اقیانوس بزرگ، همین نام او چنگیزخان یا دنگیزخان هم میگویند. انا همین معنا رو یعنی لقب چنگیزخان رو میگیرد. نام اصلیش تیموچین است. البته مغول ها در همین دوره مجموعه قانون های داشتند که در تاریخ با نام یاسای بزرگ یا آن را گوییم کنستیتوسی چنگیزی هم میگویند که آن تمامی همین حیات مردم مغول را با تنظیم می‌دارد. طرز اداره کنی قبیله های کشمنچی مغول از روی نظام حربی براه مانده شده بود. متحد میشوند و موافقی اخبار مورخ مشهور جوینی میگوید که همین تمامی مغول ها کوشون مغول با 10 100 هزاره و 10,000 تقسیم میشدند که در هر یک گوییم سری همین گروه ها گوییم سرکرده حربی میستاد. در بین آنها یک نظامی خیلی سخت حربی جاری بود. آنها همین با ضبط کشورهای همسایه سرکرد، چون که در داخل خودی قبیله های مغول رقابت، مخالفت برای به دست آوردن گوییم ثروت، غنیمت های جنگی، ضبط ملک های بیگانه، همین اندیشه تشکل یافته بود. در اندیشه آنها، در اسلوب، طرز و اسلوب زندگی آنها همین غارتگری، هجوم کردن به سرزمین های دیگر، به دست آوردن گوییم غنیمت های جنگی، غلام کردن گوییم مردم دیگر، من در نظام آنها، در اندیشه آنها همین چیز تشکل یافته بود. بنابراین همین مغول ها با ضبط من کشورهای همسایه سر میکنند. چنگیزخان چخیلی که من گفتم قبیله های دیگری مغول را متحد کرده در جمع آمد قرولتای میگن، یعنی در انجمن سرکرده های حربی قبیله های مغول چنگیزخان را خان بزرگ اعلام میکنند. با حدود چین شمالی لشکر میکشد و سرزمین های زیادی را من ضبط میکند. بدون مقاومت سرزمین قراختای ها را ضبط میکند و من و حدود دولت خوارزم شاهیان نزدیک میشد. باید گفت که چنگیزخان درباره وضع سیاسی، اقتصادی، حربی، مالیوی دولت خوارزم شاهیان با واسطه جاسوسان خود معلومات خیلی زیاد داشت. معلومات های جاسوسی را با واسطه من تاجران، با واسطه سیاحان دیگر چنگیزخان جمع میکرد. یک فاجعه اترار معلوم است که همین یک گروه تاجران را چنگیزخان با حدود دولت خوارزم شاهیان با ثروت و غنیمت های زیاد کاروانی گوییم تاجری میفرستاد. لیکن این کاروانی تاجری را با امر خوارزم شاه همشون جاسوسان چنگیزخان قبول کرده، آنها را همشون را سر میزنند، قتل میکنند. اون بایگری را من غنیمت های و بین خود تقسیم میکنند که این البته باعث خشم و غضب چنگیزخان میشه. بین دولت خوارزمشاه مکاتبه بود، مکاتبه دیپلماتی. حتی چنگیزخان در یکی از نامه های خود به خوارزمشاه پسرم گویان مراجعت میکنه. در قطار پسران خودش یک شاه دولت بزرگ را پسرم میگوید. این البته تحقیر نسبتی دولت خوارزمشاه، الکی به نظر نگرفتنی محمد خوارزمی او را ملک او را الکی چنگیزخان همشون یک سرزمین خود و خوارزمشاه را همشون در قطار پسران خود می حسابید. در چارچوبه معیارهای دیپلماتی ناموافق است. شاید اندیشه باشد استاد که از محبت و یا از رفاقت در ابتدا این گونه نبود و یا در اصل مقصد و مرام چنگیزخان هجوم کردن همین سرزمین بود. ببینید که و یک پادشاهی دولت بزرگ چخیل که ما گفتیم او تمامی سرزمین های آسیای میانه، افغانستان امروزه، حدود زیادی ایران را در دولت شاملی همین دولت خوارزمی، او پادشاهی همین گونه یک دولت بزرگ را پسرم میگوید. یعنی این تحقیر است، این بی‌اعتنایی، اعتراف نکردن او همشون که الکی او میگوید که
اوро ҳамчун худ тобеи худ ҳисоб мекард. ӯ медонист ки ин сарзамин воқеан як таърихи ниёгон дорад ва анамон нерӯҳои пурқудрате аст ки марзу бумашро ҳимоя карда метавонад ва ба таъбири дигар воқеан ин сарзамин ки бисёр ғаниматҳои бузург дошт ҳамеша ёду зеҳни Чингизхонро ба сӯи худ мебурд, ҳавас мекард ки то ҳамаи ғаниматҳоро моли худ бикунад. сабабҳо, омилҳо, ангезаҳоро мо гуфтем ки мақсади Чингизхон пеш аз ҳама ба даст овардани сарзаминҳои нав, ғорат кардани мардуми бегона, ғулом кардани мардуми бегона ва аз ҷиҳати дигар ана ҳамун мухолифати дохилие ки дар байни қабилаҳои муғул буд, хашму ғазаби ҳамунҳо, норозигии онҳоро ба муқобили дигар мардум равона кардан буд. Чингизхон яъне ана ҳамин мухолифати дохилро бо роҳи ана ҳамин лашкаркашии ҳарбӣ ҳал кардан мехост. баҳонае меҷуст. сабабҳо аллакай пухта расида буданд. мақсад ҳамин буд, ба забт кардани сарзамини давлати Хоразмшоҳ. як хатогии бузурги дигари Хоразмшоҳ дар он буд ки дар арафаи анамин ҳуҷуми Чингизхон ӯ аз гӯем муҳорибаи рӯйрост бо лашкари Чингиз рӯ тофта лашкари худро ба қисмҳо ҷудо мекунад. албатта мушовирон, он шахсони донишманд, ҳарбиёне ки дар дарбор хизмат мекарданд ба Муҳаммад Хоразмшоҳ маслиҳат дода буданд ки ӯ тамоми қувваи ҳарбии худро бояд дар як мушт ҷамъ карда ба Чингизхон зарбаи қатъӣ занад. лекин мутаассифона ӯ маслиҳати дарбориён, шахсҳои гӯем лашкаркашои каспиро ба инобат нагирид ва ҳамин чӣ хел ки мо гуфтем баҳона ёфт шуд. баҳона ана ҳамин фоҷиаи Утрор ки имрӯз шаҳри Утрор яке аз шаҳрҳои Қазоқистон аст. стансияи роҳи оҳани Утрор ҳам ҳаст. дар Утрор корвони тоҷирон иборат аз 450 нафар ки ин корвон дар унҷа албатта бисёр молу сарвати зиёд, тангаву дигар чизҳо, пӯстҳои қиматбаҳо, шоҳии Чин, дигар буд бо аъёну ашрофи муғул барои фурӯхтан ба давлати Хоразмшоҳ фиристода мешавад. лекин ин корвонро Муҳаммад Хоразмшоҳ ҳамчун корвони ҷосусон қабул мекунад ва тамоми аҳли корвон кушта мешаванд ва ин албатта боиси хашму ғазаби Чингизхон гардид ва ӯ моҳи сентябри соли 1219 тамоми қувваи ҳарбии худро ҷамъ мекунад ва ин қувваро ӯ ба 3 қисмат тақсим мекунад, яъне ба 3 гӯем самт. қисми аввали қӯшун бо таҳти фармондеҳии писараш Уқтой ба як ҷониб ва писари дигараш Угедей ва гурӯҳи лашкари дигар таҳти фармондеҳии Ҷӯҷӣ асосан ба забти сарзаминҳои Осиёи Миёна шурӯъ мекунад. лашкари Хоразмшоҳиён муқобилат карда натавонист ва ин боиси шикасти пайдарпаи Муҳаммад Хоразмшоҳ ва ӯ сарзамини худро гӯем ба душман дар баъзе ҳолатҳо ҳатто муқобилат ҳам накарда роҳи фирорро пеш мегирад. дар қисмати пеши қошун яъне ягон сангаргоҳ ман ягон қувваҳои нерӯҳои мутамарказе набуданд аз Хоразмшоҳ ки махсусан ҳамон қувваи душман ки ворид мешуд зарба занад. лашкари Хоразмшоҳ ҳам як лашкари чӣ хел ки мо гуфтем хеле сершумор буд. лекин сардорони ҳарбии лашкари Хоразмшоҳ ки бештар дар арафаи ҳуҷуми Чингизхон аз аҳолии маҳаллӣ лашкар ҷамъ мекунанд, сардорони лашкар ба ҳамин сарбозони аз мардуми маҳаллӣ ҷамъ карда гӯем боварӣ надоштанд, эътимод надоштанд ва онҳо чӣ хел ки ман гуфтам лашкарро ба гурӯҳҳои хурд тақсим карданд. боиси нотавонӣ ва заифии қудрати ҳарбии давлати дар дохили лашкар ба баъзе беадолатиҳо роҳ дода шуд. Муҳаммад Хоразмшоҳ 3 маротиба молиёт ё андозро аз мардум зиёд мекунад
ва ин албатта боиси норозигии мардум гашт. Ин як эътирози мардумро, рӯҳияи мардумро шикаст. мардумро мардум аз ман ҷонибдори ӯ набуданд ва ин ҳам як гӯем омили шикасти давлати хоразмшоҳиён. бесарусомониҳо дар шакли идоракунии дохилӣ дар давлати хоразмшоҳиҳо буд. хулосаи шумо устод? чӣ тавр муғулҳо тавонистанд ки бо як зуддӣ бо чанд зарба давлати хоразмшоҳиёнро шикаст диҳанд. албатта мо гуфтем ки пеш аз ҳама омили асосӣ ин мутамарказ набудани давлати хоразмшоҳиён, мутамарказ набудан. агар мо таърихро аз назари таҳқиқ нигоҳ кунем, ин танҳо хоси давлати хоразмшоҳиён не, тамоми давлатдориҳое ки ман дар тӯли таърих вуҷуд доштанд, пеш аз ҳама яке аз омилҳои аз саҳнаи таърих рафтани онҳо мутамарказ набудан, муттаҳид набудани гӯем идоракунии давлат, ихтилоф дар байни дарбориён, худи ҳокимони вилоятҳо, яъне майли марказгурезӣ. аз таърих мо бояд ҳамеша ибрат гирем. низои дарборӣ ки миёни худи хоразмшоҳ ва модари ӯ туркунхотин гӯем ба вуҷуд омада буд. ва дигар ин ки ана ҳамин муғулҳо, яъне онҳо дар авулҳо зиндагӣ мекарданд. авул ҳамун авулҳои муғулҳо аз ҷиҳати низоми ҳарбӣ маъмурӣ тақсим шуда буд. яъне дар як авул масалан 10 гӯем хайма, ҳамунро масалан сарбозои ҳамун дар ҳамун чӣ 10 мегуфтанд. аз вай калонтарро масалан 100 мегӯянд. баъд ҳазора, туман, ҳамин гӯем аз ҷиҳати низоми ҳарбӣ идора карда мешуд. ва албатта ана ҳамин як қувваи хеле гӯем бузурги ҳарбӣ буд дар дасти як нафар. чӣ ки мо гуфтем, ҳамин қабилаҳои молро Чингизхон муттаҳид мекунад ва худро хони бузург эълон мекунад. тамоми анамин қувваи бузурги худро ба мақсади забти сарзаминҳои бегона равона мекунад. ташаккур, исёри сипос устоди гиромин барои андешаронӣ ва баррасии мавзӯе ки дар саҳфаи таърихи китоби тоҷикон хуб зикр омадааст. итминон дорем ки бинандагони азиз низ ба ин саҳфа, ба ин боб ҳатман руҷӯъ мекунанд, таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва бештару беҳтар ин саҳфа, ин равандҳоро мутолиа хоҳанд кард ва аз бар хоҳанд намуд. инҷо бинандагони азиз ба анҷоми барномаи гулчин аз таърихи тоҷикон расидем. бо андешаронӣ ва муҳокимаронӣ устоди факултаи таърихи донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров, шавкат шарифов. то барномаи навбатӣ сарсабзу комрон бошед.